Armada xikolona hi mina nje xibamu wa kona xa mapolona. Wena xitsongo tsikane timhaka leta ku hembeliwa. Wena xitsongo tsikane timhaka leta ku hembeliwa hi vanhu. Wena vachava vachoka va rhandza ku phutisana. Wena vachavi va vachoka va rhandza ku phutiselana. Ani vachavi va vachoka va rhandza ku phutisana. Ani vasapoto vachoka va rhandza ku chapatana. Kambe laka ku maha tingoma ni mani ri noxe. Kambe laka ku chaya tingoma ni xani ri noxe. Kambe laka ku chaya tingoma ni xani ri noxe. Kambe laka ku ni maha tingoma ni mani ri noxe. Kambe laka ku mame xipetakulo hi vanyingi. Kambe laka ku mame xipetakulo hi vanyingi. Kambe laka ku maha maxo hi vanyingi. Musangu ni le nkamaloni nga ku mina Mr. Edo. Muni teka vitu lelo ni ti chicela vitu ni ti nyiketa le n'wanyani. Musangu ni khale ni ku mina Mr. Edo. Mu ti tekela vitu lelo muli mahala n'wini nyamuka ma teka kambe. Molani ku yini mama yoyo Kinga xiko washa hi yena xibamu xa makolona. Nyakuya ka vacopi ngopfungopfu a ni ku na ruka hinkwavo vacopi a ni vuli mucopi hinkwayo. So ni vula ka n'wina mu nga tshuka mu teka mamusi ka mina mu ya maxo mun'wana ya kuma ni ya ku biwa. Se munyamuka u ya ta ku hayi wena xibamu xa makolona ze u fambe ka tin'anga ku la ku chaya. Leswi swa ku chaya yo nyikiwa loko u nga na xo swa ku mina vhela ka n'anga ni yanga ka yona. Koti se ri ni ta ku nyika tinumero ta ku ta tiwutisa swa ku hi mhaka muni ti hanyisa ku yini. Ya yo le numero la ku mi nyika yona ya ku kwalikeri nkama mi ta ni kuma ni online. Mu tsaka ku famba mu hembelo hi vanhu va ku hi vo va xibamu xa makolona. A ni na va mabizweni mina ni karhele hi n'wina. Loko siku rin'wana ni ta vula hi mavito la n'wina. Numero ya mina yoleyo ya WhatsApp 083 40 42 6 11 i numero ya mina leyo kwalikeri nkama mu ta ni kuma. N'wina mu kalaka mu nga kholi koti se ri mu tisaka vaprodutori ku tala ni ku koti wo tsambi ko va ka jene a ta ku byela swa ku xibamu xa makolona a ta ku heleketa kumbe hi laha ka mina a ta ku kombeta swa ku xibamu xa makolona wa kona hi lweyi. Wena vachava vacoka va rhandza ku phutisana. Wena vachavi va vacoka va rhandza ku phutiselana. Ani vachavi va vacoka va rhandza ku phutisana. Ani vasapoto vacoka va rhandza ku chapatana. Kambe laka ku maha tingoma ni mani ri noxe. Kambe laka ku chaya tingoma ni xani ri noxe. Kambe laka ku chaya tingoma ni xani ri noxe. Kambe laka ku ni maha tingoma ni mani ri noxe. Kambe laka ku mame xipetakulo hi vanyingi. Kambe laka ku mame xipetakulo hi vanyingi. Kambe laka ku maha maxo hi vanyingi. Ni ma ku tipesu ni ku noxe. Maxi va kona van'wani va tove va mama xo kama opa a yi na nkama a yi nge tiki ku chaya swona leswo. Mana Karla wa rungeliwa hi mina. Wena vachava vacoka va rhandza ku phutisana. Wena vachavi va vacoka va rhandza ku phutiselana. Ani vachavi va vacoka va rhandza ku phutisana. Ani vasapoto vacoka va rhandza ku chapatana. Kambe laka ku maha tingoma ni mani ri noxe. Kambe laka ku chaya tingoma ni xani ri noxe. Kambe laka ku chaya tingoma ni xani ri noxe. Kambe laka ku ni maha tingoma ni mani ri noxe.